خاصني غريبا خاص قدر نرول دا شو ماشي سلفغينا نساد ثمورتي برانيين دا شو هذا سنيني تنمير نوي تنمير إلى كي إلى الخدمة تنمير نون إمي ترزم القيود نتللي هيا كيا إلا سقدام النار سيزيك مزيك ذا القرونية خاصكن سما ما غير برافن إمي مشفام من ميكان في 2021 يرى ودابو يرى أموسو ثاني مان تمور في قبيليا لاموسو يربرافن يرى يغدر براف إمي ذا شرا سنينيا ثني دير برافن تنمية نون إثيكت النظام اللي مدارامي ثغري نموسو ثاني مان تمور في قبيليا ذاكي في كندا دقيقة سوسمية إيوي ذاكي إقرغان ذي مدورن دقيقة سوسمية هي اليون يقروحن ويحضر راه يفل اللي غير يلين سير زاف أخطر داين يبانن إمي غاسيرم ديما غادي يلي نكنيا على ثيل اللي غير دناوية أو ندخل بعد دقيقة سوسمية تنمير Assagini, c'est le 28 septembre 2025. Ça fait durant ثمانية أسبوع le mémorandum d'autodétermination de la Kabylie auprès du secrétariat de l'ONU. Et puis il y a l'Esquès, نتعاود نقار ذاك يسوي مزوارو وموسو يسوي مزوارو والنبذة قبايلي تيل اللي نتمر قبايلي. شكون كوني نتبع افريد التسرتيت افريد التلويث الوغ نساول encore une fois لكن ان انسكرير et le processus politique et le processus pacifique pour accéder au droit à l'autodétermination et éventuellement accéder à l'indépendance du peuple kabyle et de la Kabylie. Et justement, ça va être le terme d'un processus. On va passer à une autre étape puisque nous avons décidé de faire une déclaration unilatérale. لكن نكوني غادي نكوني ذي قبايليين ذي ليين ونتراجع ورا في ديفكن اون فوا الناتي ديال الجناس مدنيتو لا كودي وذافونا الجزائري ذاك يفرقون رايت ورا نكوني ذي قبايليين après signer un nouvel pour une autre étape pour des reconnaissances qui sont purement politiques. C'est les États qui vont s'occuper de ça et تسميكتير كان ذاك يسوي مزوارو وموسو لكذونافال تشيل اللي نتمرت قبايلي une indépendance politique, une indépendance juridique, une indépendance effective, ça c'est l'objectif. Donc, à Ségil 28, 8 ans après encore le dépôt du mémorandum, là on fait des antiques qui adhèrent sur le wagin. في السنة ديالها الإنسان اللي حوش تشورن ذي قبايلية تامر ذي قبايلي ثوغا ذي الحبس واش ودي سمسلايا نسا ديال وا ليبرتيسيد إيكاران إدي صغلي ثوكدين في تواشولين داخل تواشولين واكين ذي العيب واكين يموت قبلالا ألور ندي غنسيوض ذي غنتيك أنا عاود إثمورا مدان لو ميم طون ذي غنتيكي وذا هو الجزائري لكن هاد تشوف راني محبسنا ولاش دا شو خدمان هاد كسن لي لواكين ليبرتيسيد وثقينين وكذا البطله بركان بياتي تسوالين الجناس النظام لا كذا الجن الجن إمدانا هذا الجن لي زاسوسياسيون الجن لي بارتي بوليتيك هذا مسلاين في الساتيث بور كين سيكسبريم هذه مسلاين لما هذه مسلاين هذا مسلاين ولي زوتونوميست هذا مسلاين مام لي اسلاميست هذا مسلاين كويت مرتق بايلي اكنا نولي غامكارات نسوفاغ لا بوبولاسيون كثير تيديرن في مرتق بايلي هذا سميكتير كان ذاك ان برينسيپ فوندامونتال ليتا لا ناسيون سي اون بيرسون مورال سي لا بوبولاسيون اللي داخلين الصح
دونك لا بوبولاسيون يقلان داخل ما توالى بلي لي كونديسيون شو لها انترا elle peut dépasser le symbole né de l'État, le symbole né de la nation. C'est les populations qui disent que la priorité. Mais la nation mérite le respect. Mais la nation mérite le respect. Il faut la changer et puis il faut dépasser ce symbolique. Nous sommes réunis aujourd'hui en cette terre d'accueil et de liberté qui est le Québec pour une raison grave et solennelle. Commémorer le 8e anniversaire du dépôt du mémorandum pour l'autodétermination de la Kabylie auprès de l'ONU et amplifier la voix de notre peuple étouffé par le régime autoritaire d'Alger. Nous sommes ici parce qu'en Kabylie, respirer l'air de la liberté est devenu un crime. Parce que revendiquer son identité, sa culture, ses droits fondamentaux est considéré comme une menace par le pouvoir criminel algérien. Regardons la réalité en face. Nos jeunes sont emprisonnés, non pas pour actes de violence, mais pour avoir brandi un drapeau, exprimer une opinion ou simplement affirmer « je suis kabyle et j'en suis fier ». Une répression atroce et aveugle s'abat quotidiennement sur nos villages, transformant notre belle Kabylie en territoire assiégé, où la peur est devenue instrument de gouvernance. C'est pourquoi le message que je veux adresser aujourd'hui, en tant que vice-président du Parlement kabyle éminé, à notre peuple kabyle et dans la diaspora, un message de confiance. Ayez confiance en la justesse de votre cause. Ayez confiance à la force de votre unité. Ayez confiance en ce mouvement, le MAC, qui se bat non pas pour le pouvoir, mais pour votre bien-être, pour vos droits les plus élémentaires, pour votre existence, même en tant que citoyen kabyle libre et digne. Nous ne nous battons pas contre un peuple, mais contre un système qui nie notre existence, qui piétine notre héritage, qui vole notre avenir. Notre combat est celui du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, un principe sacré reconnu par le droit international. De Montréal, nous lançons un appel à la communauté internationale, au Canada, au Québec et à toutes les nations éprises de justice. Ne soyez pas sourds à notre détresse. Ne soyez pas complices par votre silence. Ouvrez les yeux sur la répression féroce qui s'abat sur le peuple kabyle. Exigez la libération immédiate de tous les prisonniers d'opinion kabyle. Condamner les violences flagrantes des droits de l'homme, y compris les fermetures arbitraires des églises. La Kabylie ne demande que la reconnaissance de son droit à exister, à vivre en paix sur la terre dans le respect de son identité, de sa culture et de ses choix démocratiques. Frères et sœurs, nous sommes à l'aube d'un moment historique. Le chemin est difficile, semé d'embûches, mais il mène vers la lumière. Restons unis. Restons déterminés, restons pacifiques. Notre force est dans notre unité et dans la légitimité de notre combat. Vive la Kabylie libre et démocratique. Vive la résistance pacifique de son peuple. أكن تزرام ثريا سكواس مولاش نسمي اسمي قروح le MAC les Nations Unies. On a déposé le mémorandum pour l'indépendance de la Kabylie. Un mémorandum, c'est un document qui récapitule l'historique de la question indépendantiste. سجمي كل شيء لا داخل خاطر الجناس كتمورا اي مقلن le mémorandum il est à la bibliothèque des Nations Unies, il est distribué, il est en accès libre. Donc الجناس يكون يوالينا فهمنا يغرسكيا غرف قبايلي اي سثور ثيمون انتينس يمي ذاغن ادنس الكثاي وكاذي قلان ذي الحبس يقبو ذافون الجزائري في الفاطل خاطر تسكن سفاره كي البروجي كي لو ماك ادنس مكثي ذاغن يمصرغن ثمورث فقبايليث لي كو توردو لو ريجيم الجزائر دنغان يون اسميس جمال بن اسماعيل وكنا دينين ذو الماك اثنين غان وكو تنومي وسيزيك نقاني وكنا تسببن وش نقول نسن لوبوزون نسن دونك فاش تاقي
ساقي الكل ايوا كنا دنيني راه نونو كذا ما تبغى ما تحرم سيت مورث نكوني ماشي ذا روحها في مورث في سيد نشلا سيت مورثنا الا ذاكي لا ندير نظن نموت ندار تمورثنا غير سيد نشلا عفاش تاكي مرة غير النجمه ساكي إمي سلاف سنس تقارا تسولفين ذاكي ايوا كنا انا كواف كاغاس يونو مسلايا في دينيغ الفرنسيس ايوا كنا تفهمن اكني لها. Lorsque les attributs fondamentaux d'un peuple, c'est-à-dire son identité, son histoire, sa langue, sa culture, sont niés, combattus et systématiquement visés pour être éradiqués, uniquement parce que ce peuple ne peut pas être exterminé physiquement. Son existence même qui est menacée, tel est donc le sort réservé au peuple kabyle depuis des décennies par des régimes algériens qui se sont succédés, prisonniers d'une double idéologie panarabiste et islamiste. Le peuple kabyle, fidèle à son attachement à la liberté et à la dignité, n'a cessé d'appeler à la raison, au respect de la diversité, à la reconnaissance et à la protection de ses attributs identitaires. Mais au lieu du dialogue, il n'a récolté que répression croissante, mépris et humiliation. Depuis 2019, le régime algérien, désormais ouvertement mafieux et dictatorial, a franchi un nouveau cap dans sa brutalité. Il a déclenché des feux criminels en Kabylie et orchestré l'assassinat d'un citoyen arabophone pour ensuite imputer ses crimes au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le qualifier d'organisation terroriste. Ce plan sordide aurait pu réussir sans la vigilance de la communauté internationale. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les États-Unis, dans leur rapport de 2002 du département d'État, ont rejeté la qualification du MAC comme organisation terroriste, affirmant noir sur blanc qu'il s'agit d'un mouvement politique, pacifique et non pas sécuritaire. Le Canada, la France et plusieurs pays européens où réside une importante communauté kabyle ont aussi refusé de céder. La justice française en particulier a refusé la demande d'extradition d'Axel Belabassi, un militant du MAC, considérant les accusations à son encontre comme infondées et farfelues. Ça, c'est la justice, la conclusion de la justice française. Ces échecs répétés du régime algérien prouvent qu'il n'a aucune volonté d'apaisement ni de dialogue sincère. Ces manœuvres ne visent qu'à diaboliser le combat légitime du peuple kabyle pour sa liberté. Alors que faire? Face à ces tentatives désespérées du régime algérien, le MAC reste fidèle à sa marche pacifique vers son indépendance, vers l'indépendance de la Kabylie. Leur approche où cette indépendance sera proclamée unilatéralement en réponse à l'oppression et à l'injustice. Étant donné que le régime algérien a choisi à fermer la porte au dialogue, il ne restera plus au MAC que l'option de déclarer l'indépendance de façon unilatérale. Alors la Kabylie libre et indépendante s'en vient. Vive la Kabylie libre et indépendante et vive son président Farhat Mehni. le document qui exerce de l'ONU, il y a ولغوا سقيو في الجهه في مولد تقبيليت ايغور الساقي ضد الوقت مسعدات يشوف القرنن يبسيو ضد الوقت باش انه ظهر فلا ودناهم خاطرش ما القيمه كاكير سي كنت قرش فروميث سي دو لاجيتاسيون دونك الساقي انزقر اشريف انقروا ثمونت نقول في القبائل ايغور اشتاقي ديني لقن خاطرش ايني نخدم يركا الساقي وذابو يصاوز قد
ودي تكرا تمزوغ الساقي نكوني يفكر تمزوغ ودي فكرا نكوني انا دير غارثي مونت القبائل ايوا خاطرش مولاش هذا هو هذا يكمل ذي الخدمه كيناس وذا غني الا يون وهور ذم قران لو كان نتعدى سوري فاقيه القبائل اماكن اثنيك شم الشك كنا نبغى القبائل اثنيك شم الشك عيد نقار عيد قار وذابو الماك عيد قار وانا ضا قبائليه يخدميت دونك الساقي سو ذابو الجزائر بلا ما ذابو الجزائر ثمور القبائل تيول يثيم لي تينس واش نستاقيل إلا أن نخدم يون المجهود قران كنت قارنت سو البلون بيداغوجيك باش نستفهم مثلنا قباليا الفايده غير تلا والغويا كي نتيمونن تبوث القبايل خاطرش مولاش اثنيك شم الشك كنا نبغى القبائل اثنيك شم الشك وكونترير ذاين الهان نزمر فاهمه بلي كان القبائل لما كنقارن ستروميت لما كنشوف كان سون سيبتيك هكا سي نورمال دير لينا بتي با سيبتيك خاطر شاك فوا هذا انا ضد قبائليه هذه تسير في الراي هذه خدم الحاجه تشكرون سي نورمال خاطر شي ليا دي بيزونتور بسيكو سوسيال القبائل مازال زدغون تلا غنسن ولا ايغور الساقيه نجمع بساقيه ثاني